apatungba yore Bethlehem Ephrata Chudala na yangza yola khatu ta nachana Israel ningdang yangzara khatu chorono api jamara hungla na rono kodi api rona apina apatungba na tsapa tase ko apatungba zhengrangba apu akobala yangchano tuno limicha lira atamong na api malacho mateno ko apina yangza hirono hiba amasayuku isa apam amonung chaso Jisu surocho tapchi anyuba tapchi la isa lete chunun chona liba Reverend Pastor nanapa tikilarati ko saku yutsirati ko adesa timapur la munghu malingesala Narana hiba tapchi la zinoe gona amonungunoi ba khatoi zaro na liro nara apam isa kaunchi zaba zungramba ninglana kanyang se na khachore ko akanya Christmas nara apam yang seo chachare Kishiki Tsenyaba Nyere 270 Allah,
Ate. Ichana ate kinumba asinta chota. Johan ahi maya ara tharamaya. Ta sarana ina japaki yung roko de sa mahono. Ina janung baki jana abicha kina dunganu. Kai ku abichang aganung ki ko machanga ba kang jano. Maso. Tapchi nothing ki jonaliba yunaza akang kinatong. Source of life. Isa akang kinatong. Kore Johan Katulana. Johan Maya ara Katulana isa na magyabatro dashi tingbaro. Hila Jisu Krista go Samaria labda anya akang kiningdang. Tapdasyo ba yo yuki katu isa ngure. John 4 la isa na tingkang. Ko hi ba yuki za Samaria lara katude Jisu Krista na akang kiyo yo ba yo anya tapdasyo ba yo yuki katu isa na ngure. Tanya zamachi de isa na hi ba hi. Aki galang na isa na background makang abikang la za tu kadaro cho isa na za ika timbati chano. Pharisee na adela Johan. Babdi jaba Johan kang za kadang masi jona abina tungu chiro tu charo hatsri za abamna ting roya cho. Hazaba kande ade kode Jisuro cho Jisuro ba kande ade sa Jisuna sa ade sa apidena atui ba nguchinung digi de za arana kada babdi jaba Johan kang arana observe sa sho watch sa sho hatsri adela Jisu kang sa adela arana tinung digi shwe kono yore. Ko adela hiri Pharisee lang nerdina lamba za adela hiri ngichara za hi ngichara anya adaba babdi jaba Johan go adela hiba Jisu Krista anya za adela arang ngichar di yola za anya za kadang famous kang ba anya za adela kadang popular kang ba Hazana adela aratsa makanyang chwe kono yore. Pharisee ratsa adela Jisu go Johan angitsa kadang aringi char yola za famous anin kung kang ziratsa araka dam makanyang cho. Go arana lamba za aringi char di abamna. Adela ba Johan go adela Jisu Krista anya kalanza ikang adela aratsa aringi char michame ariyo power ariyo tase maka ariyo influence adela champinung malibinung ako arana adela hatsaningdang lamhasho ba yo yuki sanungre. Hazabaza Jisu Krista zana hazabaza tingshi shona hazabaza mathe shona adela apina adela Pharisee radeza apina adela make makuda machangi shona hazaba avoid chanu ningdang adela Jisu Krista na Judea jabi jaba adela Galilee lang thali da banung ba abishem sushe kono yore Kode Jisu Krista adela hiri Pharisee radeza adela conflict machurong in order to avoid that he left Judea go adela Galilee lang thali na return chanu ba abishem su jisho isana ngure go hiba Galilee chinung ba za Jisu Krista za Samaria yang di za lakunung ba lile go hiba Samaria yang di za Judea go adela Galilee anya kala licho isana ngure isa sanya bana go isa associate pastor Dr. Alam banyana bekala project sada isa yo map abam ngusore haza nerlam na lam kiyam gole go hiba Samaria za Judea la na shemusu ba Galilee machede anya kala hiba za licho isana ngure go hazaba amani yang khadu za saigar kona sajisho isana Bible la ngure go Jisu za adela churi chiade adela Abraham shamzura Jacob na Joseph kangchapa li haza amani chalisho haza Genesis 33:19-48-22 la thingka isana ngunung pekya khamchong ina za khima vre go hazari apya dela churi boya de hazaba liang boya de za apina Samaritan village Samaria re yang la za nyamong anyaning dang abi kya shong shwe kuna yore Hazaba Samaria yang la zanya mo anya kya shang de za apin ngichara atung kang amwanung atung nguso sho hero ja sho isana yuki kuza ngure go hazaba yang dilada Jacob kang sakadang chingring jana river chana bishba yang dikadu cha sho tuno hazala Jacob na apina chala kikung kadung cho go hazala apina kikung kadung cho go hazaba kikung de za Jacob kikung ko na chipa haza amani chali cho hazana Samaria na hiba Jacob kang sakadang chingring jana liba jaga kadu cha sho Go hazaba nyamong Jisu Krista nyatung beka Bible laknang chizana yona lile nyatung beka Jisu Krista za hazaba well hazaba kikung za ro chisho go abi ananglang hazala pamya de za hiba kingura Samaria ladda za kikanu rocho ba isa yukila lide yuchina lile go hazala kode rocho hiba kingu de za Jisu Krista na abikang ki ayunung ikya chang ki ayunung chang gona chingsho ba isana hazala ngure go hila Jisu Krista na tuba Samaria ladda de za Kichingsho. Hila abiyo nothing Jisu Krista yo abiyo his purpose was to satisfy her spiritual needs ko yona lile. Abi shutsala abiyo hotumungba abi hoya abiyo physical needs
abi shutala ke ba hoyaro hatsaba hotam nong ba abi yo thirst hatsaba yo hotam nong ba satisfy chanong ba ning dang chama tanya atung de ba Jesus Christ yo purpose nothing is la hi ba Samaria la da cha amangi lar khadu chasho nata na hin lar khadu chasho hatsada Jesus Christ na abage cha nata na hin lar amangi la lira gang khadu chasho na adila abi yo spiritual needs chanong ba ning dang cha adila Jesus Christ na abi de cha kiching sho ba guna yo cho isana ngure ni zara adung chenye limila Christian di adung yutsir di adung na hatsaba ngure physical needs isa yang hoba shutsala yang hoba ningdang kenong ba ningdang yonong ba ningdang hatsaba satisfy chanong ba hatsaba lungyap nong ba ningdang ni zara adung na yang chicho isa ngure danye ni zara ai kya na du anala yang hoba yo yang chicho chenye shangla chenye isa Christian dina hatsa mucho isa de musore adabaza shutsala kada satisfy chaba linung adabaza mi jingba hochamba langchika de yoba ganyang ba no hatsaning do lamrama la isa anala keba anala yang holiro hatsa ba spiritual needs ba za ni zara adung na mayang chire ta ni zara ai kya na du hatsa ba an zuyong nong za yang chicho mucho isa na ngure ko hila Jesus Christana Samaria salare kinguru kadu de kiching ba hitza kadubina unusual kadulile hitza code is madigicho normal kaduma hitza alang anyalile hila dayon lile Jesus' request to the Samaritan women for a drink was unusual for two reasons ko yona lile unusual hitza lede madigit ba kadu tikisho ba lang anyala akudi ba to ka Jewish athira Jehudara athira kaduna especially atora kaduna code is kingura amalingde machotare ko yona lile akudi ba reasons anyo ba reasons hi ba kingura Samaria la resasho reason anya Jesus Christana hi kiching ba kingu de ching ba itza reason anya za kadubina ba kadulile akudi ba za Jehudara athira na kingura de aram malingda machotare anyo la hi ba kingu de Samaria la resasho ko yona lile tuno hi ba duba Samaria la resasho abide ma chinung ba kla yuki de hajalang se ikya thing ba nung isa Jehudara go Samaria ra kaduna kadu changi da ba the Jewish and the Samaritans hated each other ko yona lile Jehudara go Samaria ra kaduna kadu changi da ba kaduna kadu machura da ba mayang chu da ba hida kadu yukela za ngure hiyo thing mathi se isa nungung ba za kang adung belang king Samaria ra hi za ordinary Jews ko na chali chue ko na isa ngure adha ba za araza Assyrians rana Assyria rana araza conquer chasho ar khansa ko chicho hatsako na hiri Assyria rana hiri za foreigners di adung yuchobar di shira di adung hiba Samaria la za rogo na araza chala litsu shwe ko na yore wo hatsaba ko de adila foreigners rora hiba Samaria la za roli cho hida de Samaria la ra go Samaria ra go hiri foreigner za araza kadu hingda na guchida na lichwe ko na yore hatsada de ko de ita guchida na hingda na libi sho da de za azana hiri Samaria razana adila aratsingrang azaba singlungra idols di hiri aratsingrang shira tsingrang di za mapanung di ki she gon yore haza anyuba yang saradi thare thani mageba anya sareba sangla thinga isana ngunung 2 Kings 17 verses 22 to 33 la thinga isana ngunung hazana hiri Samaria raza half Jews gonna jishosa isana ngure yukila thingmari chide tangi sala jisu bekala hiri adisa ngizaradisa ade amlano na ronung hiri ngizaradina sa yuche batsang khatu saliro hachacha mapanung diki she kono yore tangi sala arana Jehudara yo amabaku Jerusalem khela Jerusalem la liro hachala la arana mama ba she kono yore adabaz hiri ngizaradisa Jesus Christa bekala la rogo na hiri na sadila yuche batsang isa yo kala bungtsang limit bungtsang yuche tsang za saliro hachacha mapanung diki sho tangi sala arana Jerusalem la kheba Jehudara yo temple amabaku liro hachala la arana mama ba she kono yore hatsana hiringi charadina arana Samaria amani azung khadula temple khadu ariyo amabaku khadu kalapcho isana verse makela thinga isana ngunung tangi salihiba amabaku cha Jehudaradina hi tabi chashwe gona isana ngure hatsana Jehudara go Samaria rekala are yucho anyaza kadang magi makudana arora chana liro choba yuki isana ngure go hachabaza isana Johan akobekiba arathan takula thinka hatsana Jews do not associate with Samaritans ko yonalile Jehudarana Samaria re yola ara associate machatare ara mayur tare ma kang changmi machur tare guna yo choba isana ngure hatsada ro choba lile hatsada twe guna Jesus Christana akang hatsada arore aracha mayur da bakatwe tani khataba Jesus Christana Samaria la de cha kiching sho hachayo isana ngi chi nungza hachala lile tani hatsaba yo clear chanungza worst in la yo bacha
Jisudana ara Samaria makang Jihudare yo are yo differences ningdang chodanung ba abisa rochobama. Tanya apina Jisu Kristana Samaria lada jeta zirang bara jiye ningdang changdanung ba ningdang yonung ba ningdang abina hatsa nguchi chobalile. Go hatsa the gift of new life. Zirang bara jiye keliro hatsa ba jiye za akang asijanung ba yo za lile. Go hatsa za Jisuna hatsa za living water. Akang ki kuna bina tishoba isana hipa Bible la kadang tisa ngure. Wo hikuda isana ngichinong baza gift of God. Zirang bara jia hatza adaza Krista api apuza lile. Atsibala ashiblung amalang lorna matenong isa associate pastor Dr. Alabna yogo John 3:16 yo abina tala kadang zatsing yogo. First Christmas la zirang bani isa kang jia atuiba jabaza atsukre Jisu Krista na go I yutsiri kang jashoba lile. Go hatza da shomlang si hipa Bible la sa keba Jisu Krista ne hipa lazat do kingura Samaria la de abile janung baliro hatza baza gift of God. Zirang bara jia janung balile. Go hatza baza living water. Go hatza ba living water za so kang hatza baza Christ himself. Jisu Krista apu zalile. Ko de verse 14 la thre megela isana thingro Bible king kiko hatla yo baza sarana and whoever drink of father that he gave will never thirst again go yonalile sarana apina jaba kitsa yungro abikali mahonung go yonalile hatsa shutsa yo chodar ba mago hi shutsa lala isaki yungba akika libla hore doctor the restriction sarama ka akosho yungba kila yunung ba yonalile hitsa shutsa yo ma tanya amnala sarana amnala Jisu Krista za khechoro arhatsa kodisa adila machim cham yang homali there by go de adila kakyona lijino go hipa hitsa and it will become the source of eternal living water go hatsabaza adila machanga ba yo adila kinatung kadu sanung akang kinatung kadu sanung sho isanungre go hila Christ is the only source of our life machanga ba kinatung makang akang kinatung hatsa Jisu Krista duza na go iyo akang kinatung za hatzalile go hatsapa akang za eternal machanga ba lile isana de hatsa yo baba ade isana limilang thingro no chaye limila thing mathi chede ngitsara dina ngitsara ajungna many people spend millions and millions of dollars trying to look or stay young ngitsara ajungna kutsi ajung khadona treza du linyaraba laza du linyaraba mashinyaraba kutsi ajung khadosho isana ngure tangisala arana mangichi baza nyamung khadul hiba shutsa akang khadula nyamung khadula changbino nyamung khadula chabino e baza mangichi ba arana kutsi ajung khadosho isana ngure in an example anya hila in a bishinona hila sports followers tina hila mathinung sports serena basketball interest saro hila LeBron James ko FMO star NBA basketball players khadulile ko api kangla api fa runum nuning dang $1.5 million pere go yonale kangla api za khata treza de api khata treza de da season hi hingda dana api yo profession api yo basketball sign za tigi show api za hachare du linyara hachana khata show api hachare linyara za api fatsanu ning dang hachare da season ning dang api na kangla he spent $1.5 million in a year abi hachare trezana linung baning dang wa apatu ma cha mashi sono ning dang abi za mashi nyer za to prevent aging ko yonalile mashi sonyer za abi na hachana kutsi pina adile treza abi khata bi yo profession abi yo digi show hachata de re abi cha linyana la $1.5 million in a year abi na James na hina basketball stars na bi show ba isanangure adisa Brian Johnson gonna anyu balaza abisa deck billionaire chasho lile ko abina abio company za 2013 la Braintree Payment Solutions haza popularly known as eBay gonna yono azardi da khadang mathianu haza za abio company za abina arakang za $800 million ni iche gonna yona lile he ba za US entrepreneur lile abina churi ba Johnson na abio za company za $800 million ni iba khala dinala abina nguchnung dige ba za abio since then he has started focusing on and doing research on anti-aging. Kataba mashiba kang atsinlinung hazaning dang research sanu abina dikire go yocho isanungre. Go haza abina nguchibaza abina yangchibaza abio akang isangi zara kang kadu binung baza chono trenya la kang kadu bire. Tanya abina makabaza
chonu thare takula kang khatu bi sonong ba ningtang abina research sanong ba chating shoba makap ding ba nerna azari na google chating kan nerna achau bangno ina be kha kham chono details machire tani acha abina hachata linung chulam abina thaka khata ngu churo kang abina medical test sare makang food supplement 28 types different types of food supplements abina chure ko ade diet ba di anyang ye hidu bajala chunu hidu baji fasting linung hidu baji yap nong hiri abam cha abina kalab ba abina cha follow sare ko abicha yang do linung makabre ko abi kang la $2 million abina spend sare abio afaning dang hajure abi mashiba zana mashiba khadaba treza linung khadaba diking linung hatsaning dang abina cha da makabre chaje ngi chara adrung hajar grow people treza linumba laza linumba yangdu mashiba ashilara magangba ashira magangba linumba kutsi atung bisho isana ngure ni tsara ba macha nguchinong cha chata nalile hituna ina hacha machanong ba ego tai ego yorba mana lange tsira mana jaba resources lana ara khadaba ara fatsa ara your body mind hacha shita fit cha yobanong ara na hacha galabno makabre tuno isa akudiba gorinda throlami khadang chiza na yona lile that our bodies are a temple of God maka Holy Spirit isa fa hitsa tsirang pariyo amabaku maka ana amasayo amabaku ko yona lile hajane isa fa tsa deking yo bonong baza khadang adeking lile dangi ngitsara atung ne hila clear khadu isa ngi chinong baza arana shuza kiba physical body hi changbe ba khadu liro healing dang arana du namral mala annaning dang machanga ba annaning dang arana pe khama bi shoba arana hachala focus masasho isa ngure go hachaduma arana one and only who can give both life and eternal life at becomes acknowledge machare sana sakuna akang go na machanga ba akang chanung baliro abikang la aning se machare abikang la acknowledge machasho hatsa isana ngure go hirina realize machabaja arna malam chibaja hipa eternal life hipa machanga ba akang unung bajala kutsipi no male not even a sen go yonalile naya by samina mapinong makang sikin kadumi lamnong matana ba machanga ba akangza isana tsira ba yang chika ngunong ba ego hiring itsarna realize masasho ba yo isana ngure isi ino kode hi yoro na faning dang disabra afa akaning dang la doctor da yang chi muita zura ba mago imina vore treatment mi chare check up sa chare mui sa zure vitamin sa zure calcium sa zure fatsa linear cha iya disa in azardela tala disko I chim la mi November 12 la I admit chago 1 month yo fees mi chago tani nyamung khat mi mawe ma pabasna imina za tuna shape la no ba ma tani imi ifatsa chalinger cha kusi pinu chadana na yo fa hisa khadang adung delile tani hila yo nya ba cha isa afa bam hi khadu hila nyamung khadu le changbi ne re tani machanga ba akang kina dong ning dang cha hachaning da amna kina dong cha na go ina hacha ba cha yang chinung chadani re tuno jisu kristana abitsi chidi sha shoba Hatsakuna, Serna Bisha Yuchiro, Aramanyidi, Malang Bichanong, go Ara Akamchu, Munung, go Yocho, Isakadang Tisa Yonalile. Adis a Johanna, Adis a Talio Badza, Jesus is the word who is the source of all life, go Yonalile. Jesu Christa Hitza, Yulile, go Abituza, Akang Abamio, Kinatong Lile, go Yocho, Isana Mure. Adis a John 14:6, Tinkang, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me, go Yonalile. Lang yu che go akang sa I makupa sa sa au yang lang mabachi go yonalile. Hatse go yutsira zadi. Hirila na ting mati shide. Jisu Krista duza na go I yutsiri dang akang kinatong sa Jisu Krista duza licho isa nangure. Tuno apitza isa achira lile go apitza duza isa yo akang yo kinatong lile. Atikiri John 1:1 la ina ziba fellowship la sa tangshi go. John 1:1 la katang ziza yonalima do. Atikiri yulicho go yutsira ba de licho go yutsira ba chacho go yonalile. Jisu Krista za atikiri na lichung shoba lile. Atri de na bitza lichung shoba lile. Go apitza na go iyo source of life. Icha akang yo kinatong za Jisu Krista lile. Chanye isa akang libahi. Abam za zirang bara zura abadong ba Jisu Krista sakuna isa akang lisoro ko sana isa akang jasho hatana na go itza akang lisho ba lile. Tani hilai sana kadu tinung ba za isa yo physical isa yo shutsa akang liba hidena zirang ba yo yu kekune isa akang machanga ba akang chanong baliro hatsa ba za kadang atong de licho isa nungre akudi ba Johan kadu anyala kadang chiza yunalile hatse go utility Isa Christian di dingdang, yutsura za di dingdang. Na go iyo akang kinadong za Jisu Krista lile, go apitza na go ikang akang chaba jaraza abilile. Atana John 5 la yo ba za Jesus Christ is the source of divine life. Jisu Krista za hatsure zirang ba yo anna yo akang kadu chaba za Jisu Krista lile. John 14:6 la yo ba za Jesus Christ is the life.
Jesus Christ du cha akang go yona lile Kolosira asang ba yala yo ba cha Jesus Christ is our life Jesus Christ cha isayo akang ade akudi ba Johan manga verse 12 and 20 la yo ba cha Jesus Christ is life and eternal life ko yona lile Jesus Christ du cha akang ko machanga ba akang ko yona lile aja go yuchria jadi shomla isan hilana ina de changda ro balan isan thingba thi chade makang isana ni chode Jesus Christ du cha apitu cha isa kamchora lile ko apitu cha na ko iyo akang kinadong cha licho isana ngure aja go hiba Christmas isana mungde Jesus Christ akang sa isa yo akang kinadong diro apitu cha isana kechono makamno isa physical body isa shutsa hilan yamung khadu champinungo yuchiredi nyamung khodu changpino amasade malino nyamung khodu changpino tangi sa machanga ba akang jala sarana amla Christa cha na ko iya kang la khecho yo bro hiba limila na kang changanye na ko de samasaba na kang cha litulino ko hachaba source hachaba akang machanga ba akang kinadong unong ba cha Jesus Christa dolile haje ko na hachaba akang kinadong cha hiba Christmas la isana khechono makamno